kumzelo takani lokivi petha pesu sani amhaki chigaso takani salo ketani kini no mukubidi Ayeghiqha sasa Kithe akoto kami pini amhaki chigibidi muchulani salo metro sasa Kithe no satellite image jutolo no itul kiu teklo no pikiuno Russia gaku wushishuka kami Atlantic Ocean zugalo United States gaku Florida States pivila pulwe ipi itagi metro sasa Kithe no pikiuno Russia gaku na kuku dolumu United States gaku sasa agushi keputani ipi itagi New York Times Post sasa Kithe no pikiuno Russia gaku no wana gaku wushishuka kami United States gaku Florida States pivila kwekiu gono United States gaku Navy wushimyo oge kutokoi ngokawai ipi United States gaku yipikana wana gaku shuka submarine lakige Cuba gaku pivila Guantanamo Bay zuri kudau puwai ipi ikimo kugona Russia gaku no United States gaku Florida States pivila pana gaku shuka kewekilo pismo amhaki chigibidi muchulani tsalo Daily Mail sasa Kithe no pikiuno Ayeghiqha G7 gaku G7 countries ipike kono Russia gaku na Ukraine gaku sasu agusha kiula guka $50 billion lona Ukraine gaku kupuni kupumo kilapi agakupsa shikiula panungna kumza plosa kiu keklona guka $50 billion lona Ukraine gaku kupuni pi khathawai ipi etagi Russia gaku president no pikiuno salanomo G7 gaku kono guka $50 billion lona Ukraine gaku kupuni pi khatha ke pushaye new Russia gaku no G7 gaku kosho igona agime betnani ipi Putin warns there will be an extremely painful retaliation ipi shupewatsai ipi G7 gaku ipi ke oye United States gaku Canada gaku France gaku Germany gaku Italy gaku Japan gaku eno United Kingdom gaku na amkolaki shikiu jeshani ipi amhaki chigaktu anigini sololo New York Times Post sasa Kithe no pikiuno United States gaku na pana gaku wushikiu F-16 ipi ke kongo pana gaku wushinanu ATACMS Army Tactical Missile System ipi ke ko Russia gaku Crimea yegalo Ukraine wushimyo opela akumtoshi peitapek kiwonno Russia gaku wushimyo kono pana gaku air defense system wushinanu odola kumtsungna aloke ko peitachen kimu akumtoshi Ukraine wushinanu tipako velchamoi ipi missile bomb tipako ye United States gaku na Ukraine gaku sweke koke ipi asa Kithe no pikiuno Russia gaku wushimyo kono Ukraine wushimyo ko missile bomb veklukin kilo peitachikiu S-400 air defense system ipike kongo S-500 air defense system ipike wushinanu ipako ye Russia gaku air defense system wushinanu kumtsungna aloke koke ipi amhaki chigibidi muchulani tsalolo Al Jazeera sasa Kithe no pikiuno Sudan gaku lo ketani kini na mukuktumpe rikukilo no Sudan gaku yipeka wushimya ampokini SAF Sudanese Armed Forces wushimyo kongo RSF Rapid Support Forces wushimyo kono agushi hutu kiuye iti tolumo agushape ipi United Nation mpono pikiuno agushi hipo gono Sudan mi timi akhu kahavi ke koye agikihila ketani chigibidi shivai ipi Sudan gaku wushimi ampo hikumona ishik tolumo agusha kiugono Sudan mi timi laktsni ketani lopungo so shona achukso kupukno shimla vekiwona igona aveksa sholvai ipi agushimi ampo hikma dola RSF Rapid Support Forces gushimi kona agushi hipola azal hote tomongo ilimi tomo shipha vekiwongno pano Sudan mi tomo na panong show igona amloke movai ipi eno panong show amkulun skiulawna Sudan Civil mi tomo na SAF Sudan Armed Forces gushimi ogola kisveno RSF Rapid Support Forces gushimi osas agushani ipi Sudan Armed Forces wushimyo kona hipo pnie dolo Rapid Support Forces wushimyo odola Senior Commander Shaki Ulaki Ali Yagob Gabriel Alkana Vekipitiwai ipi Sudanese Armed Forces wushimi mpo hipo lo ato Shaki uye Abdel Fattah al-Burhan ipi ena RSF Rapid Support Forces mpo hipo lo ato Shaki uye General Muhammad Hamdan Hemeti Dagola ipi agushi hipo gongno timi laklaki ketani shigi showno panongki alu krena
Agatola po Kawai Ipi. Asa Kithe no Pikiuno, Sudan Raku Wishmia, Ayeghiqha, Overkill Salala, Amlo Lakishano, Sudan Raku Kivipu Hongno, Kumza Mlacho Kiukmaki Ipi. United Nations Security Council Mpono, Ayeghiqha Dola, ceasefire Sivepenipi, Igonap Katzachan Kimo, Ishik Tolomo Silunpe Ipi. Sudan Rakula Agushi Hipola avec sa Sholveke Kogono, United States Raku Yepekana, Ruka dollar 315 million Zinipi Hat Hawaii Ipi. Ena Amhaki Chibidi Mucholani Sololono Shupevai Ipi. Sudan Raku Yepeka Wishmi, Ayeghiqha, Agusha Hipo Ye, Agaku Hipola, Ayekipemi Shinskiwona, Hutuveki Ipi. Amhaki Chipungu, Tupulani Salolo, Reuters Sa Kithe no Pikiuno. Vatican City Law, Pope Francis na Mucholani Salolo, Kugo, Pana Zrashi actor, comedian Akesho Sas, Agapsashkiu Law, Pana Panong Villa Pikiuno, Alho Sas, Zrashkiu, Alho Junkiu Ye, Alho Tairakiu Laki Kumoy Ipi. Pope Francis na Pikiuno, laughing at God is not blasphemy Ipi. Mucholani Salo, Tipo Law, comedian Kami, Pope Francis Sas, Kusholkiu, Tipakoye. Conan O'Brien mo, Jimmy Fallon mo, Chris Rock mo, Stephen Colbert mo, comedian JKP mi kuto mo ipi. I'm happy, Chiribidi Mucholani Salolo, she the people Sutsa Kithe no Pikiuno. United States Rakulimi, Ayeghiqha, JKP Lake Pemi, Taylor Swift no, United Kingdom, Scotland Raku capital, Edinburgh Pugalo, I'm happy Sini Mucholani Salolo no, I'm happy Toku Takani Salo Tolo, concert la Ale Pekela, Timi Kumsana, Alokivi Lona, Ilhelka Vekulo, Ayeghiqha Ipi. Itagi British Geographic Survey Mpono Pikiuno, concert Tipola Timkona, Ilhekiugono, concert a Tipolona, kilometers Woktola, Ayeghiqha Ipi. Taylor Swift ye, Ampe, Shiribidi Shani Ipi. Ena Lie, Ayeghiqha, JKP Lake Pemi, Kumsudolo, Kinimi Shani Ipi. Ena Lie, billionaire Lucky Shani Ipi. Asa Kithe no Pikiuno, Palek Pe, Igona, Ininskiulono, Timikami, Alusumon no, Ilokvechani Ipi. I'm happy, Chirikini, Ashigani Sololo, Hindustan Times Sasa Kithe no, United States Vakula, Russia Ambassador to United States Shakyu, Anatoly Antonov no Pikiuno. New Russia Vakuna, Ukraine Vaku Sasu, Agushakyu Hipolo. United States Rakumi Tomo no, Ukraine Raku Sapukiulono, United States Rakula New Russia Embassy Kilo, Agpuna Ajeli Tomo Ticheni Ipi. I'm happy, Chiripungu, Tupulani Sololo, Times Now Sisa Kithe no Pikiuno, Italy Raku, Apulia State, Fasana Pugala, Bango Egnaziala, I'm happy, Chiriktu, Anigini Sololo, G7 Raku Kono, Agupta Shikiulo, Italy Raku Prime Minister, Giorgia Meloni, India Raku Prime Minister Narendra Modi Sasu, photo selfie Kumza Kove Ipi. Lina, India Raku Prime Minister Sasu, photo selfie Hokyuye, Watu Akinu Shivai Ipi. Kumana, Katani Kinina Mukuktumpe, COP28 Summit Ipi Kukupsa Logi, photo selfie, Wotulaki Kumza Kovai Ipi. G7 Raku Kukupsa Hipolo, India Raku Prime Minister Narendra Modi na Kugo, Pana Tim Kumza Gizla Putuhono Pikiuno. Ningo Kumzana Shimasa Kiuye, Ningo na Technology Hippo ye. Timi Kumza Kivipu Gona, Alo, Mlapel Masai Ipi. Ikimo Technology Hippo ye, Tim Kuhu Eno, Tim Shiaji, Shipsa Vekipu, Rolona Mlakepu Kumoi Ipi. Agaku Kututalana, Prime Minister Ngo, President Ayeghiqha Kumsuvila, Namaste Svena, Ikilwe Ipi. I'm happy, Chiripungo, Tupulani Salolo, NDTV World News Sasa Kithe no Pikiuno. India Raku, Manipur States Law, Meitei Miakongo, Kukizo Miakona, Agusha Kiulo. Kukizo Miakogono, high-end drones battery, Ati Chiri, Kukimi Laki, Kaigolen Kitgenno, Hapuchikilona, STF, Assam Special Task Force Wushimiakono, National Highway 27 Law, Sonapur Town, Kagolono, Pagalvai Ipi. Kukimi Tipo Ye, Ampe Mukutsmi Shani Ipi. Paye Manipur State, Kangpopi District Law, Gamngai Village Nogami Ke Ipi. I'm happy, Chiruktu. Anigini Sololo, Italy Rakula, Kugo, G7 Raku South Piokono, Akupsa Tipo Shinena Irikeno,
Italy ga khu Prime Minister Giorgia Meloni no India ga khu khwaye ho lo na namaste pe tha no panong laki khina sasve ibi issue start ke yopado nong kam sishkim thi